Kithirthe basa hem lapen mai hongjai impusi ingdeng krehini KAM SFC mahang kithekarni katalon. Denaronga hitia long rangsina cinema hall hem rurai. Sonpli akimang pen AASAA atun ghomda ke thom kache song. Karbiang nong live prime time birta long pen Nilisami Julie Baby nonarjik tha birtang ton pen. National level an kachepali dunjia phansi Morning Star akimang. Lapen Bangsoa Club kapaching thur jia phan nang cherap nang chetu dunang ji pusi ingdeng krehini Karbi Anglong Morning Star Football Club kesengarni Katalona hot bidi sarpo mijikro kachuningri padopon. Aklim ang parben danglo kithurmi aobia tumaphan football kapathua na thukang thurpon jia phan mate kachi hungdun jia phan pura kedamtang ningkan surihini raner cap aningkan phaikuni achiklo ni phainer cap arni Karbi Anglong Morning Star Football Club pu mahang patheklo. Bangsoa Club nona matki nihang nirep ahawarpen isi nong kachi thangdun klong a club lupule jongdam deta henuni. Dipu arong sopialong kedo miji kro kabor ipon Bangsoa Club peneng anke arta ningkan krehini nang pleng roxy Dipu manjaka chileng mile truck along kithir thep along le along si pini KAM SFC asahem lapen maya hongjai kangpu padupon si ingdeng krehini mahang kethekarni talon ponlo. KAM SFC amaipu sengkan rong hangpen lama ing thursi sahem lapen maya hongjai setami alang liari deng pen amatsi impu pondo. Laso aphi alang lipen kecharia maya long aluhia manpen MSc Richard Topi KAM SFC BD Sarpo Mijikro lapen abari mamai puchun bang Karbi Anglong Morning Star Football Academy principal Diganta Teron Pendanglo kacherap duna bang pu bang phiatumta chetongdum. Morning Star Football Club akimang laki Arnisi akang tu yang deng mate national level along antang kachepali dunjia phansi akimang paduponlo. Lasi laso along anutin tami nang cerap nang cetudun hunang jipusi maya long mijikro kachoniri padupon. KAM SFC amahang kapathek nang kok athe lapen ke claim ke damtang anaphu ki mo phuthak anparta non ke bang jiarni kupipi asai ke deng pensi Bangsoa Club kapaching thurpon unjima phuthak setami kroa sanghopen klardak alamthe than pachini po. दे गांधीनगर मॉर्निंग स्टार फुटबल क्लब ये तो बहुत पुराना क्लब है 2008 আমি মানে স্টাব্লিশ করা তো সবৰ জড়িত আছে এটা আমি মানে আমাৰ এমটি হল কি আমি এটা আই লিগ লেভেল ন্যাশনাল লেভেল খেলিবৰ কাৰণে আমি মানে এটা গোল একটা বনাইছো আৰু আমি চেষ্টা কৰি আছো কিন্তু আমি জানো ইমান ইজি নহয় কষ্ট আছে কিন্তু আমি এটা ট্রাই দি আছো কাৰণ আমি ডিফারেন্ট একাডেমি সেন্টার বনাইছো এতিয়া আমি টেলেন্ট হান ভাল প্লেয়াৰ যদি গ্ৰাছৰুট পৰা আহে আমি ট্ৰেইনিং দিম নিজৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ইয়াত হৈছে আমি এটা ফিল্ড বনাবৰ কাৰণে আমি এজেণ্ডা লৈ আছো এতিয়া আমি প্লেয়াৰ কেইটা ৰাখিম ভাল কোচ আনিম আমি এটা চেষ্টা চলাই আছো টান আছে কিন্তু আমি চেষ্টা চলাই আছো আৰু এটা আমাৰ ক্লাব প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী বা আমাৰ মেম্বাৰবিলাকে ভাল ইনভেষ্টৰ আনিব লাগিব যোনে ক্লাবত ইনভেষ্ট কৰিব ভাল বিজনেছমেন আজিকালি ফুটবলটো অল এবাউট কৰ্পৰেট বিজনেছ ফুটবল ইজ অল এবাউট মানি এণ্ড বিজনেছ সেইকাৰণে ভাল ইনভেষ্টৰ আহি আমাৰ ইয়াত কৰিলে আমাৰ জেগাত নাম ঠাইটো ভাল হ'ব নাম থাকিব ইভেন আমি দেখোঁ আসামতে আমি তেনেকুৱা প্ৰফেচনেল ক্লাব দেখা নাই টান আছে কিন্তু আমি এটা চেষ্টা দি আছোঁ আমি চবৰ সহায় যোগিত লাগিব কাৰ্বিংলং যিমান আমাৰ ৰাইজে আছে চব আমাক হেল্প কৰিব লাগিব আমি ভাল একটা খোজ টান বস্তু আমি খোজ দি আছোঁ In the evening we'll have a small program. There'll be a few singers
and since it's during the pandemic time, so we have kept the audience to limited to 100 seats. News report Sarjib Gathar, Karbi Anglong Live. Karbi Film Society a hin pen an so se Karbi lam arjan ka pache thang pon jia phan kai ke ta bor ipon bomlo bang bang a khe to mason le undun de pasetami un an pen aprang kang thur pon jia phan Karbi Film Society a hin pen bor ipon lo Karbi ajutang jubat elam iki pen danglo khei jutang jubat a hin pasetami Karbi alam arjana long pen penang an ke ingthur pon bomlo Lason si denarong arara pharman Karbi alam arjan kepaklang ponjia phanpura denarong along cinema hall kimrang ponlo bangso a cinema hall hem kikim kithir thiba hem kalite rajok nonako a phanpura bangso jiten ingti bishnu tobi pendanglo ke ongdong atum chera ponlo labangso rangsina cinema hall ke dopena jok penang an Karbi araratum asonason Karbi lamarjan setami langpon longlo Labangso cinema hall a hem ano jok kaheno era jok kidamtang phaikuni ni phai trok si ajo por phai sir kep malo to mon arvia hut ru railo Kopai kimi kiru raya hemalong maduta kisangabang abidet thang kisum ki photum setami abidet lo nono markela lo ilitum jong se cinema hall abe pulute ilitum jutang long stami jasemet film society tum handai sia ken hok do athema dena rong tai si dokmuka ta non marke labang so cinema hall puka belang stami marketing a hemsi lang tum ta en bom lang stami ladak dena rong mangi jungjung cinema hall alang litum ting pen stami che khobroi pu stami lang litum bor ilo sitame a hem mangi jo ko pusona ajane labang so a hem rupi railo Denarong pen Bikram Teron, Karbi Anglong Live. Son plia phuthaga kemang paduponsi kedam tang phaikuni ni phai troxy arni All Adivasi Students Association of Asamatum armu chetosi japra langso along kachesong asai kachepaklang Kedam tang phaikuni ni phai troxy arni lakha ingko rahini Sarupathar constituency angkang japra langso towar krong ni kachepokalong All Adivasi Students Association of Asamatum Batir PC son plia phuthak akemang pen ghonta kethop armu kacheto kachesong asai kedengpon Adivasi Jindabad, Jindabad, Jindabad. Adivasi Satro Hansa Jindabad, Jindabad, Jindabad. No West, no Red. Alang litum kachesong nang ko kathe kachepaklang atengke Adivasi akhaya phanta inglong aso mate ST pu hokponangji longlea pata PN nangji sa along kachong dadanam inut pensika pharoke thomra phokebra isi pabat ponangji lapani litum Adivasi Autonomous Satellite Council setami nang pinangji pu hehuya phuthaksi ghonta ke thoman kachesong paduponlo kachesong ahur alang litum pherangkia thingno kaningja tengke non ke bangji kilik aprang jongsi ST mate inglong aso nangki pija phan nangchingbai ve pulote nilitum BJP aphan vote jokje lapani litum a vote pena jok সরকার লারফিত উনপুসি সরকার ফান কেথেরপন 1947 সনৰ পৰাই কৰি আহি আছে এই আগৰ যুগৰ 1947 সনত আদিবাসী এতিয়া আমি হৈ থকা নাই আমাক যেনেকে ভোট বেংক হিচাপে ইউজ কৰি আছে অসমত আমাক আদিবাসী সকলক কিং মেকাৰ বুলি কয় আজি আমি এই বছৰ ইলেকশ্যনত এই কিং মেকাৰৰ ভূমিকাটো আমি দেখুৱাম যে আমি কেনেকে কিং মেকাৰ আৰু আমি কেনেকে গভৰ্ণমেণ্ট চেঞ্জ কৰিব পাৰো আৰু কেনেকে আমি মানে নিজৰ অধিকাৰটোৰ কাৰণে আমি যুঁজিব পাৰো আজি বাগানত 350 টকা হাজিৰা হ'ব লাগে ইমান নিম্নতম মজুৰিত কাম কৰা আছে ইমান দাম আজিকালি বস্তু বানিত লাংচি থিংপেন সুভাষ তেৰাং কাৰ্বি আংলং লাইভ Asam angkang along MLA election nangkate bokhera jok non malom rada tuma bangke matha tong thekhe ihin chingberu ba porsi nangli roklo lason si chinthong constituency along ta bang trokner kebatum BJP along kaching bedu namai padupon
Lakha ke thom Chinthong MAC constituency kaparlo Lumarchi pen kungripi booth committee along pini BJP amai padopon. Bangso amai along KAAC Pradip Rongpi pensi mai charipon. Bangso amai along Chinthong Mandal Committee amai phu Joy Singh Bongrung kacepahem phu pon amai along ke bangji suri hinira inquiry isi aningkan member of Legislative Assembly election hut ke ongdung avot pen kacepahai pon jiaphan chethan paripon. KAAC EM Pradip Rongpi Chinthong ahabar kapaching thur ponjia phan towar me lapen mesen ki jonalang kipipon lapen kipipon jia phuthak lam the jai pon long before the Thomas Johnny Padolo non dak pidi bangke lungarchi lapen kungripi PFCD pangrupe pensi pini prai Congress pen ASDC pen total 86 houses basa nang jon dun lo basa dake ke haji ke lage kai ta dolo penko hotai pi hay lo MP da hay wala MLA da hay wala posi ke ram ji alam ke dake Halapu Alohi Sarpu MLA Dr. Mansing Rongpi Bensetami Chitong Dunsi Kebangji MLA election penchenglo MP lapen MAC election doan setami ning isi pet pen kape haidun jia phan chuningri ke lumarcia bunit det ke kalilo nada ha kungripi murinto deng thawali apu ni hok kala son long clip ho pensi dak langa che pok dun lo ASDC pen lo pen Congress pen lo lasi ke hai po bangke non pen legit puthi kali athe piloman non pen ha phut ke joganda ko bola langa che pok dun Hamren pen Daniel Inghi Karbing Long Live Ningkan nerkep keso ke pangji kasang tobipi se kachelang ansi prithanglo non ke keso kachelang jia phan ari dengalong noya ke erta kabedara jok kamatha kisung jutkoklo West Karbi Anglong Lakha Droxy Kopili constituency arlo hunmi langso pu along amekar karlitang rensing inghia chor kasang tobipi arta ningkan trokep alang ni keso ke pangji loksi ningkan nerkepan nangpleng tanglo alang ni kisoke akeng ke kang lapen abang bethe betha areng kang thak ka chathar plunga kisosi cholong loklo Kasang tok bipia phan kapami je phan pura ahema soratum kiram tang ningkan erkep pen keso kachelang lok ansi jutkoklo longle phelang chainong chelong chejor lapa phi anta keso chipa mi thekthi dara jok nona bangke seile chelangji pusetami arideng along noya ke erta chikun lok le dara jok amhang chelang prongpen akaprek ke aja taklem thekmang biterlo Nona bangke nangrabji nangrabreta KAAC CEM tuliram ronghang achot lobusi pherang ke kahumrida mahut ke sobe ka bangphi ka chuningri padopon chuningri dalo tangka maha nangrabon tha redaktor ke thelom chelangan manili diklo pekhang lo la sinang chuningri dalo ni chuan da inju erlo mà chi đun ta thek the rain đun ta thek the mà hapu kai ta kinh in hong vet an lo ta hasap sup ke me ni kinh ta thek ko elo non thek pen kachuni vidam kantung bangke itu kachung hon CM sa akan nang liong si nang rapung sonte ni parji itu mata an ke celang tiglo longli phelang ada cipadam jatlo ya danto anta aro chainong ipini ke don sitame ini tumta chejore lo sitame langone dalo Komane aning ke miatum jongsi kanghon kang jinso pen nangrab dunji pulote SBI account number 326925255670 lapen IFSC code SBI 0004873 along kahomriji aphanta alanitum kachuningri padopon
Chironi pen mohanteron Karbeng long live. Tang dipini prime tama birtaki lapon sigang toniklo domi thagmi kurwang thu.